Swastiastu. Inggih idedane sareng sami pamengkasnya ne majang rek Bapak Kepala SMA Negeri 1 Banyerangkan sane dahat kusumayang titiang angge panurekse lan Bapak Ibu Guru sane wangyang titiang miwah para pamilet pacentokan pidato basa Bali sane banget tresne sihen titiang pinake purwa pangastungkara nugrayang titiang ngastiti bakti majang rek ide sangyang widiwasa sangkani antuk paswecan lan asung kertewara nugraha ide iraga ngemangguhang kerahayuan lan kerahajangan jagat renggalah sane becik puniki nugrayang titiang matur amatre sane memurde wana kerti sabdani taru mahotamu mawet saking murde punika titiang jadi matur kegunaan alas antuk kehidupan alas inggih punika wantah ekosistem sane kompleks dados genah utawi umah antuk ratusan ngantos ribuan beburon utawi satwa lan entik-entikan sane ngainang angin becik tur seger lan nyaga iklim suhu ring gumine alas masih ngicen jat mereng masyarakat sane akeh hidup ring gumine lan para pengusaha sane nganggo hasil hutan dados konsumsi sewai-wai wenten akeh kegunaan alas antuk kehidupan makhluk hidup ring bumi inggih punika alas nyarangin manusia lan sinamian makhluk hidup antuk mengangkian utawi bernafas alas punika sane mompe oksigen sane peluang iraga lan nyerap karbon dioksida sane pesuang iraga alas ngemang berbagai jenis sumber obat-obatan sane dados ngubaden berbagai jenis penyakit manusia alas dados genah habitat ring akeh nyane keanekaragaman hayati ring alase lan nyerap miwah nyimpen yeh tanah ken yening alase punika keusak yening alase punika keusak makhluk hidup sane akeh ring alase punika lakar ngalamin penurunan populasi utawi sieuneung lakar ngaina akeh nyane bencana alam dina di banjir tanah longsor miwah sane liyana makhluk hidup ring alase lakar kekirangan oksigen dados nyane lan pemanasan global sane kelebihan upaya untuk nyaga alas mangde sami nyalahin secara skala iraga mangde laksanayang solah sane poleh nyaga keseimbangan buana lan keuripan secara niskala iraga mangde laksanayang perkara sane keterkaitan antuk nyaga alas idedane sareng sami sane wangyang titiang sedurung titiang utang atur wawanin titiang malih mangde iraga wantah manusia mangde patut nyaga alas apang nenten keusak oleh anak sane meparilaksana corah idedane sareng sami sane dahat sumayang titiang kadi asa punika titiang matur atur renggalah sane becik puniki mogi-mogi wenten pikenahipun ring wesanani atur banget titiang ngelungsur gengrene sinampura
yening wenten man atur titiang nenten munggah ring arse. Matur sukseme antuk perhatian idedane sarang sami. Pinake pengutan puputan titiang antuk parame santi. Om Santi 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 Om.